Dumelang, le amogelesegaga mo Botswana thinking law. Ko ke le tisang gaufi le molao. Pele ga re tsena mo kgatisong ya tsatsi jeno, ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ha ile gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o ileng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ha re tswelela mo kgatisong ya tsatsi jeno, batho ba kgona gore go bo gote ba molato mo kganyeng ya go tusolosiwa kana go hedisiwa tumalano ya pereko. Mmereki go kgona gote o molato ha ile gore ga a titirong, mme a sa titirong jaana a ba a sena lebaka la gore keng a sa titirong. Mohiri ene o kgona go bonwa molato ha ile gore ga a duele dituelo tse di tlhokagalang ka nako ya tshwanetseng go duela, dituelo tse e le dituelo tsa pereko. Mme ha ile gore se se dirwang ke mohiri yo kana mmereki se dira gore tumalano ye e hele, motho o ileng gore ene o ne a se molato o ka nna a bona dikatso dingwe. Ha godimo ga moo, tumalano ya tsa pereko e kgona gore e hedisiwe ka mabaka a a farologaneng. Mme mo puisanong ye ya go hedisa tumalano tse tsa pereko, ke a go simolola pele ke bua ka go hedisa tumalano ya tsa pereko ke mohiri, e be ke tsena mo mohiriwa kana mmereki. Mohiri o kgona gore a hedise tumalano ya tsa pereko jaaka ke buile ha ile gore mohiriwa kana mmereki ga a titirong, a sena lebaka le le lolameng la gore ke eng a sa tla tirong. Mme ebile ha mohiri a hedisa tiro yana, o tshwanetse gore a bo a ntsha mabaka a gore ke eng a hedisa tiro. Ha a hedisa tiro yana, a ba a dira tsamaiso e e lolameng. Ha a sa dirise tsamaiso e e lolameng, o kgona gore ha kgang e ya ko kgotlatshekelo e be gote nnyaya ga re dumalane, ga wa dira dilo sentle. Ha godimo ga moo, mohiri ha a hedisa tiro jaana, o tshwanetse gore a nhe mmereki sebaka a more a re ke hedisa tiro ya gago, o na le sebaka sa go bereka, gore ha o sena go hetsa sebaka seo o bo re kgaogana ditsela. Nako yeo e momagangwa le nako ya dituelo. Ha ile gore mmereki ke mmereki o duelwang beke le beke, go rela gore nako ye ke nako ya beke. Ha ile gore mmereki ke o duelwang kgwedi le kgwedi, go rela gore nako ye ke ya kgwedi, mo go teng notice. Mme ha ile gore mmereki ko ileng gore o bereka nako e ko tlase ga beke le beke, go na le nako tse a kgonang gore a bo a hiwa letsatsi jalo jalo, o ka lebelela molao wa tsa pereko go bona gore ke dihe. Mme go ipaya ka ha go siameng ka teng, dirisa yone nako ye ya tsa tuelo. Mo gongwe mme ha ile gore mmereki o ne a berekela mohiri yo dingwaga tse 10 kana go heta, go sena ga tse reng setshweteng ka a ya go berekela o sele, o tshwanetse gore a ba a hiwa notice e ya nako ya dibeke tse 6, go sa kgathalesege gore a dituelo tsa gago ke tsa beke le beke kana kgwedi le kgwedi. Mme go a letelesega ka ga molaong gore mohiri a bo a sa he nako ya notice ha ile gore mohiriwa o dirile dilo tse di tsitsibanyang mmele, mo go teng serious misconduct. Dikai tsa se ke ha ile gore mohiriwa kana mmereki o utswela mohiri kana a utswela batho ba berekang le bone, kana a dira dilo hela tse di sa itsaganeng. Le ka bala one mokwalo wa Employment Act go bona gore tse dingwe ke eng jalo jalo, go betsa batho ba bangwe ba berekang le bone, dilo tsa go nna jalo. Mme ha go ntse jalo, mohiri o kgona gore a bo a bolelela mmereki yo mabaka a gore ke eng a mo ntsha mo tirong, a ba a sala ditsamaiso morago, mme a ba a sa tlhoke gore a ba a neela mmereki yo notice kana go mo duela. Gantsi ha go ntse jaana ga go tlhokege gore a ba a duelwa, ka gore
mmereki ka nako ya notice o kgona gore a ba a duelwa, mohiri a ba a re nnyaa o se ka a bereka nako ya notice tsaya madi ke ya tsamaya. Mmereki le ene o kgona gore a hedise nako ye ya pereko kana tumalano ye ya pereko ka go ha yone kgang ye ya notice yalo. Mme ebile mmereki ene ga a tlhoke gore a he mabaka a gore ke eng a tlogela tiro. Mme ga e le gore mmereki o batla go tlogela tiro a sa he notice kana a sa duele madi a notice, o kgona gore a ba ikega ka mabaka mangwe. Mabaka a kgona go tsenya gore tiro ya e berekang ye e mo tsentse mo diphatseng le lesika la gagwe kana e mo tsenya mo diphatseng le lesika la gagwe, kana yaanong o dire tiro e e leng gore ga a e hirelwa jalo jalo, ke bua dilo dingwe. Mme ga go ntse jalo molao wa letlelelwa gore mmereki a ba re ke tlogela tiro a ba a tswa gone gong. Mo gongwe tumalano ya pereko e kgona go hediwa ga e le gore mohiri o batla go hokotsa batho ba e leng gore ba mmerekela. Mme ga a hokotsa batho ba ba mmerekelang yana o tshwanetse gore a bo ha nna le yone kgang ye kana a tsaya tshwetso ya go dira jaana a bo a bolelela commissionera wa labor, a bo a bolelela le babereki ba e leng gore ba ka nna ba amiwa ke kgang ye ya go kgaolwa mo tirong. Ha mohiri a lebelela gore o tshwanetse gore a kgaole mang mo tirong, o tshwanetse go lebelela gore ke mang o tsileng pele. O tsileng pele yene wa go tswa ko morago, mme wa go tswa gore o dira tiro e ntseng jang. Mo gongwe o kgona gore a hiriwe pele mme a re ke agente a itebagantse hela le go baakanya ditumalano. Mme go na le agente o mongwe o tsileng ko morago yene ebile a dira dilo tsotlhe ka ga molaong. Mohiri ha a lebile dilo tse a ba thothomisa a ba re hei, mme yo o dirang dilo tse tsotlhe tse nka sala le ene ka gore re ka kgona go thusa batho ka bontsi mmogo. Mme yo o itebagantseng le sengwe se le sengwe hela yo, gongwe ene nka mo tlogela ka gore ga a kgone go nthusa mo dikganyeng tse dingwe jalo jalo. Ha e le gore motho o kgaolwa mo tirong ka ntlha ya go hokotsa babereki jalo, mme mo tsamaong ya nako mohiri a ba a batla go hira motho, o tshwanetse gore pele a ba a bitsa batho ba e leng gore o ba kgaotse mo tirong. Mme se o se dira ha e le gore ba kgaotswe mo tirong mo nakong ya kgwedi tse 3. Ha e le gore kgwedi tse 3 di hitile ga na sekgoreletsi gore a bo a hira batho ba sele ko nteng ga ba kgaotseng mo tirong. Ha motho yaanong tiro ya gagwe e setse e hela, mmereki o na le teta ya gore a bo a duelwa ka ga molao mo go teng severance. Severance e duelwa mo kgweding tse 60 dingwe le dingwe, ka mantswe a mangwe ngwaga tse 5. Ha kgwedi tse 60 di sena go hela, mmereki o tshwanetse gore a ba a duelwa ke mohiri wa gagwe, mme a duelwa sekgele sa letsatsi mo kgweding. Mme madi go tabe go dirisiwa selekanyo sa madi ka nako ye kgwedi tse 16 tse di tabeng di hela. Mme ha a sena go duelwa yalo, kana ka mantswe a mangwe yaanong o taba a duelelwa malatsi a le 60. Ha dikgwedi tse 60 ao tseo di sena go hela, mo dikgweding tse dingwe gape tse 60 yaanong o taba a duelwa selekanyo sa malatsi a le 2 mo kgweding. Mme ha a duelwa jalo le gone go dirisiwa madi a nako e a tabeng a duelwa ha kgwedi tse 60 a bobedi a hela. Gape mmereki o kgona gore a duelwe madi a severance ha e le gore tumalano ya gago ya pereko ya hedisiwa. Ha e hedisiwa yalo a isa wetse dikgwedi tse 60 o taba a duelwa bontlha bongwe go lebile dikgwedi tse a di berekileng.
mme mmereki ha e le gore o na le teta ya go duela gratuity e tabeng e dumalane mo kontrakeng kana a duelwa pension kana a duelwa tsotlhe ka bobedi gratuity le pension ga a duelwe severance konteng ha go ka dumalanwa ke batho ba gore nya mme ke ta go duela tse tsotlhe gakologela gore molao wa tsa pereko wa re o kgona go ha mmereki go heta jaaka go buiwa mo molaong mme ga o ka kwa monela ko tlase ga jaaka go buiwa ka ga molaong sa bohelo se ke tabeng ke bua ka sone ke yaanong ha e le gore go na le kgothang gare ga mmereki le mohiri kgothang e kgona go nna ha ba santse ba le mo tumalanong ya pereko kana kgothang e kgona go nna gore tumalano ya pereko e hedisitswe ka bonako ha go ntse jalo mo a re dirise sekai sa ha tumalano ya pereko e hedisitswe ke mohiri mmereki o kgona gore a baya go ikuela ko maphateng a batsa labor mme o tshwanetse gore a ba ikuela jaana mo malatsing a le 30 ha sena go ikuela jaana boikuelo ja gago o tshwanetse gore a bo a buisa le ko mothong yo a neng a mo hirile ha go ntse jalo go tabe go thomiwa motho o go teng mediatora gore a ye go utlwa kgannye o taba a kwalela mohiri le mohiriwa a ba bolelela gore ke ene a thophilweng gore a utlwe kgannye a ba a kopa gore ba kopane ka letsatsi le le beilweng le nako e beilweng ko lehelong le le beilweng mme motho o ha utlwa kgannyana o tshwanetse gore a ba ntshitse tshwetso mo malatsing a le 30 ha kgang e sena go pegiwa ko go bone o kgona gore ha kgang e utua ebe batho ba dumalana kana batho ebe ba sa dumalane a ba ntsha setankana sa go supa gore batho ga ba dumalana jalo jalo ha o ntshiwa setankana se a re ha ba sa dumalana mmereki o tabe yaanong a isa kgang ya gagwe ko kgotlatshekelo e go bitswang gote industrial court e itebagantseng le tsa pereko molao o bua ka gore ba kgona go ya go yo mongwe o tabeng a bitswa arbitrator mme re itebagantse hela le tsa kgotlatshekelo ye ya ba tsa pereko o taba a simolola kgang ya gago ko kgotlatshekelong ye ya tsa pereko ka mo go teng statement of case mme a bo a di isa ko go tsa lekgotla le mo malatsing a le 30 mme ebile a bo a dinela le motho wa mo sekisang e le mohiri ka yone nako ye e beilweng mohiri a ba tsenya mokwalo o go teng statement of defense a ganetsa kgang jalo jalo ebe ba ya go kopana go dira mokwalo ba dumalana gore batho ba ba tla bitswang le basupi jalo ya go nna bomang kgang ebe e utua ebe go ntshiwa tshwetso mme ke a go tsenelela thata ke bua ka tsamaiso ye ya kgotlatshekelo ye itebagantseng le bahiri ka jalo ke lebogela ha nne le nna le nna mo kgatisong ya tsatsi jeno ke sologela ha le bone sengwe sa mosola mo kgatisong ye ke kopa gore le rate le subscribe le letse toloko gore nako tsotlhe ha ke tsenya kgatiso le kgona go bolelelwa le ntshale morago mo maranyaneng a Facebook ko Botswana Thinking Law maranyane a Twitter @BW Thinking Law ebo le tsenya maikutlo a lona gone ko maranyaneng a le ko tase mo go teng comments ke ta le bona mo kgatisong e tang go siame